utumiri bubwe bwa obisi na bojairi ni utumiri bubwe bwa mbesa cia county. Count number 1, Honorable Speaker, is abuse of office. Tukitegera itira mbere ndo utumiri bubwe bwa obisi baugite ati untu bwa mbere ngavana wa Meru Kawira Mwangaza athithitie ni kubuta munene wa mbundi ya wandikani ngiutate na watho. Irigare revoking the appointment of CPA Virginia Kawira Mireti as the CEO, Secretary CEO of the Meru County Public Service Board without a vote of not less than 75 of all members of the County Assembly and in usurpation of the powers of the County Assembly contrary to section 58(4) and 5 and 59A of the County Government Acts. Bojairi ni kurega kuandika akaririgiti bambundi mwanya mwanya. Bojatu ni kurega kurikiria mendekithia ya mbunge ya county ya Meru. Refusing to implement the recommendations and or resolutions of the County Assembly requiring the governor to A. Undertake urgent measures to appoint a county attorney in the line with the provisions of Section 5 of the Office of the County Attorney Act 2020 and Public Appointments, the County Assembly's Approval Act 2017. Bojana ni kuandika mnene wa watho wa county ati kutingatira watho. Irregularly and illegally appointing Iran Kobi Kanana as the county attorney without vetting and approval by the County Assembly contrary to Section 5 of the Office of the County Attorney and Section 4 of the Public Appointments and County Assembly's Approval Act. Kiritira jairi de utumiri bubwe bwa mbesa cia county. Number 2 is misappropriation and misuse of county resources. Baugite thina ngavana wa Meru Kawira Mwangaza athithitie ni mareja te kuthingatira watho. Bojairi ni kuria ritingugi mbesa baribari. Bojatu ni kuandika antu babaingi gukurukira kithimi. Employing a broadened workforce of at least 111 personal staff in the office of the governor, thus contributing to an increase in wage bill by more than 500 million and an excessive wage bill that is 49% of the annual revenue allocation, far beyond the 35% limit that is set by Section 25(1)(a) and (b) of the Public Finance Management Act and the County Government's Regulations 2015. Na bojana ni kuria muritungugi uthitangi na kuingira rumande giutate na watho. Kijajo ndenandi buga ngavana wa Meru na unite mawatho nkabo na likio gitumba kwenda kumita obisine nonto bathineji. The Assembly therefore resolves to impeach the governor of Meru under the Article 181 of the Constitution, Section 33 of the County Government Acts, and standing order number 65 of the standing orders of the Assembly. Muthuri Murioki, Waru TV, Mutino Jwa Kangangi. Mukono kiao barabaka indene ambunge ya Meru DMK kiogora hamwe na Zipporah Kinyaniba wete batema kwanende to iri kwithira nende chitamba kwate mbunge ya Meru ekabunja kumaniana rorera kwebelia ngabana gitene DMK na ugete nende mechamanio emwingi kabwithwa Jumatatu kiumia twitete kirwandi chionde 45 nawe ngabana Kawira neregireto nende gukinyambere mbunge ya Meru ntoko ya Alhamisi kiumia twitete kwithatera na kumania na rwaria ro mutugikare na ripoti. Narwindetererwa ariarwa kuingata ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kuma utongerie ne Meru County. Ni migambo ya munini wa mutongeri wa baraba ingekere mbunge ya Meru Zipporah Kinyawije Keneta Zendikei akieria nyuma yawe gwikia muswanda mbunge ya Meru jwa kuingata ngavana Kawira Mwangaza gitene narwarire itaraja thatu ngavana uju gukarangwa RMC Zendikei akiaria augite mwamba akeja kuia karekerwa akaiya kairino kagwata wa iteko makanya magita jarethirita kithitangwa akiuga weno katumini bainge baekuru baja Meru kenda kareta rwalia rombunge kinya kwithira ngavana County Assembly Meru ne muikitie Senate kana ne muingatite otongeriene maita jaire
woni ndona kambeje okaire nontu mweya agwata wa maita jonde jara akeia mwamba akaia narua agwata wa aia rojo akagwatwa aia uke akagwatwa gutithera kwina limit ya mwamba kana muntu mweya magita ja kuthitangwa. MCA ZDK yariuga maitia jara tegetie ngavana Mwangaza na John Jamakai akiuga ndwangi chothoji mono chegyo tumiribwa kigena kya Meru chikeja kumira ngavana ojo gutenteri no machegere kirwa Chawi Jamakai intanta kadita EACC kaumara athambode si kaumara ngavana Meru ekirwa mirigiro kire tha 19 mbere 20 area kwau ndenda kuria kinyambo de serious investigate akaira itegaira mantu ja wenyangia bwa mbecha ciumagare cieje Meru kenda batutethia kuitanga bana no tungavana ategwetithia Meru bwega resources cietu atutumira bwega ne nyangirie public service uti service antu bakuona kwau eu ni othine ra twini ondene Meru na ikia tumi woni ndi mwekuru mbugite ndena kurungamira ekuru tuge thirikari county ya Meru itegweta bwega. Kuringana na MCA wa Bogeta West DMK Kyogora ariuga ni untu muswanda jwa kwingatanga bana Mwangaza nejuikirwe mbunge na ndekera getigera ni karobia mwingi kwaja na maoni jao ikarobiria kwa bikadhi kawadi ne chonde ntuku ya Jumatatu kiumia twetete na kinyago tuma maoni jao na njira ya mutandao nejetekeretwe wamwe na kinya barabaga ikia maoni jao kerekera kwa mbunge ya Meru. After notice ya January, standing on that siriuga impeachment ibati kwethora thire in the next 10 days. Ntukwe komito bati kwethora kania impeachment. Kwa manto jaraja tete ukarika ija. Jumatatu kile wondi chonde cha Meru 45 kukethwa kukewitha gwa public participation between Idainya na Mugwanja. Alafu email ya county assembly na nyamwena na ofisi ya Kiraki kethwa si open to the members of the public go submit ila chita written memoranda. Kingi kuringana na DMK yariuga wona mugeja mwingi jothuranwa ntuko ya Jumatatu gavana wa Meru riu wakanya kweja mbunge gwitetera wengwa kana gutuma mawakiri bawe kumutetera mbere ya muswanda jwarirwa na riu muswanda jujwethire jukiringirwa kura cha kumwinga tobisine na kethira mbunge ya Meru gakurukia muswanda jo ndiu ntuko ya Juma bakaya na ntumirikire mbunge ya seneti ireka jokeria mwerekera kumirau Aramisi tukatha twena sitting ya kumove na ndi motion yeu tukoyura motion ya move ngavaneja ari weka neja through lawyers bawe eja itetere mbere ya assembly after motion ya move we voting ekethorere ya assembly na ibo komenya numbers ile required 46 MCAs no mangaba approve that motion on Thursday next week kena ndio mbagweta through kumau twena 2 days chakothwa to kinyo whatever will have happened here in the Senate, that is by Friday oro to serve the Senate with whatever happens, then process the Senate sikambiria the other week on Monday. Muthiene rero mbale MCA SNDK kire nyomba ya Senate ni kuingatanga bana Mwangaza geteno na kinyithwa nao kenda Meru igachwanga bana ongoro kametithia bwega wau na ugite bota MCAs bate kumakwa ni makania bia kwera county je kethire kebunjwa ntunga bana no gwete thigo no gwete thigo ya ngarere gwetwa Meru county na aretithia ngare u agitonyanya mitarone toriuga thirikari county Meru ngavana neberwe tucwendere bo mweru na tutukuri na kauma etithia ngare bwega wananchi bone services as members of county assembly Meru tutukira county dissolve ikeja kwithira ku dissolve county ikuko gatethia Meru yore murimo jojo miajitie ni dissolve utumtumba kurega county dissolve ikeja kwithira wondes and k na ngavana kawira Mwangaza itutugatuma antu ba Meru barega kuona services county nindi solve twithira twina atongeria baberu bara bakomba gwitaniria na kenda bomba kunenkera antu ba Meru services na tutiukira kundi solve county ndenda kwira Meru rira ringi tukuma senate ngavana ejere
amberia kuthurania signatures batu tukuga county ne bunjwe akujukia almost mwaka jo mwate county te kubunjwa so tutikwenda gukira threats tutikwenda gukira intimidation turenda kuga antu ba Meru must get services ke reportrante to shewero rea kwa rietwa ni Mutugi Kare Riaro kwebiranga bana kabera gitenero kinyedetwa mbunge Meru ni mzi wa Kolota Zenkei mukondo yoyo dato yoyo keti mwerekera y'umwero uroretetero ariaro ni mwekuru kabera ringithanwa na mwaiti ya ile mbunge Meru nidriti nende gyalula mawakili na kuchala wakili ndegwa njiro na kaitene kane ndego tena gituma kinene kira kidirite kione kaumbere wanigitande to Boniface Mongera na kumurika nkoroki Mogaro na miswanda iria kwebiria gavana Kaira Mwangaza rithirite ukurukite musono jwa kagita gaka na ndina jo ithatu jwe na mwanya na njira mwanya na nontu bogitumi kiu nande imwe njira ici tuitegera tuithongona na inya tuiringithania onto bwa mbere na burabo na mwanya mono ni kwethira mova kana mwite na mbere musonda jojo ihi muntu mumbere jo mwekoro uretire kene ja Mheshimiwa Zipporah Kinyaza NK Mogaro no kanyumene arekiri musonda jo mbere DMK Kiogora no itithite na mbere na jo jairi MC okumaroterwa mitongo mawira karia nteto na joite na mekirika na nkanja kumakirika nyoni mtu etu etwere mogojo muno jo kureta NK kagite negaka ikone eria ndegoro gavana Kaira Mwangaza tethera kiono ntu mwekoro jora konekana onto bwajairi maite kana charges zile gavana Kaira Mwangaza ekirikiri impeachment embere share mogwanja impeachment ejiri chedro chiri dhano ende nande ni jiri yake hiji nasho no tumiri bodo kuwa mamlaka jawe ni nyankoroki tumiri bodo ku bwambeje sha Meru kari kana kiri impeachment indiru etera tumiri bodo ku bwambeje sha mwingire dro ite jani masenitas no ntokotari na report no koje kuma kilobisi auditor general kagite negaka ripoti mbere gavana Kaira Mwangaza kwethiro etumire mbejesha mwingi ya 2022 mwaka 2023 nekethiro etumirwa kulingana na MCS bwaje thatu na bora bonekena bona mwanya nabo ni kwethiro kagite negaka kanya kagwitire na mbere musona jo kiri bunge county Meru ikethiro kenyenyiwa RMCs bogite kwa kinyo kinyala mise kimeketu etete no mwanka Pedro bomunithia nithi keja kuringitha nikiri nteto sha kanyumene musona jo akalita kiri bunge county Meru ngoroke bimebere kere Meru keneje kanyoni mtoto etwerithia MCs babanganitie mbere mutigirisi ne Pedro ethiko morijo twetete nteto iji no mukashito cyo kinyera muthia kire bunge Senate okari kana atere gavana Kaira Mwangaza ritorero rigwathanwa na gikugiki arenya supo mioro amwa Christmas Manyara baraba kwirikana ne andiko ba county Meru bekeri kire musonda jojo na jaja unajo atengani ontubungo tutagire toto na bwena mwanya ni kuthira kagite negaka mwalimu mathomo jawatho kire school University of Nairobi daktari bwana muthomi thia nkoro rotongeretie njore mawakiri kiri impeachment mbere na ijire kagite negaka atithire tongeria wa karatere wakiri renjuro mantoja impeachment bwana Ndegwa Njiro bena Boniface Mwereru ibo batongere kibendera giki bena wirigiro bone na mono bakuletera assembly ombani bwajatana no ntobwero ne buruka gite negaka ne kwethiro ringithanite kiri misondere ukorokite musonda jwa kagita kajo tena makoko ja mayika na mando indo hareki nyankoro kintu kwegoro ire baba inge para menyana kuna musonda jwa kwebiria gavana gitina joreti ethiro karika na bobwega au kanyumene musonda jwa ethiro kyariro mono kumaroki ri bonkaro kirurungi ne nyajo iri kiro kanajo kyatebo antu baba inge ibamenya kwena musonda joreo na kuthombera kathariburu musonda jwa kagite negaka ejone kene jo tina gutonyera go kwingo kumakire na siasa antu bakanisa ikuni bitu beke thirikari hamwe na nyumba cia nteto na mukondo ne jojo thatu MCs babunge account Meru ibogiti bongo ko bongwa amona murungu wao nke reporter Antosharo TV kumajikaro na bya bunge kengina ngine ne kineke mshini Nairobi beta Boniface Mongera na ni kumira kenda tunen tukada tukiona kanya kakunoka ndio gatakurenchokerete nande twingi
nothing should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Urina kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel ire na ginto kionde kire mubundi wakwa ko batara mwako nejo turine into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya midhemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier light, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha midhemba yonde na bionde wendairwa na magurija kunganira muko jwaku riongira ndwangishi yetu Nairobi Tasia Stage, Gate B, Feather, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinyabarabara ni ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata manto nkurukiri turingire thimu kurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi na gore Meru turingire kurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwaranira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Kamilo aja kwe. Ya, Kamilo. Tirani. Ndi ng'ombe ateje. Ndi nyondo nuja tukangire. Mwere tebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndite kama. Njoni. Njoni antedia. John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu tu tendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Wachumbia Farmers Daily. Jo. Chumbeje? Ni utetheria ng'ombe wanja weka mapema. Jo. Neria ringe. Ng'ombe kwani atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Ni makuta kama ja Farmers Milking Surf. Makuta jaja. Jo. Yakarigeria watu kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera kamuro kabuganga iyo ni kwera. Tuote kaigwa. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chionde into biandevia. Tauni yeje. Ndukene chionde. Nande into bionde bakugunande thieku bire ndukene chionde cha Agrovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879
kana 0768 409 625. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Hata kanyakika kadogika wete green. Ala. Nontu matha izeterere na itha mugwanja. Angire kantu gakoroma. Irio bya kuria. Ai, ile kama yako kuigua. Karioka ngentera boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariozo. Chua ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Nanga itazo. Zozo ronekana ndukene chionde. Na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Tino kwa tukala ni wanyomba yo. Zozo nane natosa. Afya Plus. Anki nenye kedirire. Karenio hau mburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi iko na mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Right, na tuchokerane ati nendero ariaro kweberia ngabana Kairo Mwangaza etinero kinyirwa mbunge Meru kwa itarambere muri ya 11 mwaka yongirire 20 mweri ywa thatu akinyuma igoko nyuma uma endi ono kwa ne Senate gukurukira kamiti ya Senators 11 rarungirwe thirani ndirika kwa mwaka muthiru mweri wa October no ringi Senate yethira emuchoka kenendiri nigeria nindi ya thatu arani mwekuru ithirite kinyitha kirwa ariaro rokumwebelia itene mone kutwandeto Marion Karugi na Tonia Rugendero. Wira Mwangaza ni ngavana wa Bathatu kiri kaunti ya Meru. Utongeria bwawe ni bwithiritwo buyuritwe ni Marwirwe na Mpundu kumari utonya itene. Mieri ithatu aki ari kuyukio bisi MCs ba County Assembly ya Meru ni bajukirie talia ria igeria ria mbere kumwingata itene bari kuremwa kuritaniria ngui na kumania na bo rwaria rwaretwa mbungene ukulukira mukanukia wa baraba ingi DMK Kiogora Kawira akirikana kuna katiba na maotho yange ya nthiguru ukulukira mitugo yawe indi ya muno Kawira nonokirwe ni Senate na arasoko tungatira kana kamumiro mpatho ni sietire na mbere kuthundia atetika MCS na ngavana Kawira MCS ba mwingata itinera yaire kama endeleo jaraere maendeleo ya Mwangaza kana jaraere mbi so Meru tukuromba antu betu ba Meru tukumeibu kuri yari motion yoginya itweteta bwega na very soon before mweri uyu thira tugatha tukurekania matinda yonthe na Meru acoka nomo tawo tunde nindi elected tutwire tukiriretie tukiuga mantu akabwire lakini tutwire tuturetie maru na ndi tututuria maru kairi igitire akinyire Igwera siku ya nyani kufa ikifika miti yote wafanya nini? Kuteleza. Na yake imeanza kuteleza. That's why I wait ranjirei nontuno kunira mbirie kwaruke ndi. Muswanda jo atongeretwe ni mutongere wa baraba ingi mbungene Evans Mawira ngavana athitangi na maitia mugwanja yareo wenyange bwa mbeca cia mwingi wandikani ati kuthiatira watho na mitaratara kwagiretio atongeria areo munini wawe na yangi ikarango neki kia bile nikionekanire utonyerwa ni abunge ba Meru
ario mubunge wa tigani ya East Mporo Aburi na Waburi Rindikiri Mugambi kumane na ukuji bwa video cio ira cionanirwo mbere ya Senate. Have you provided any evidence, sir? Mutongeri wa muswanda yu mawira aonania kumirwa ni ciuria na aremwa kurita ukuji bwa itirira ria rumirite ngavana ria utumiri buthuku bwa mbeca cia muingi mbere ya Senate. Pages 58. Bunge atari na barua kuma kiri Anthony General kuata mbaru ontubo wandikani ati kuthiatira watho ni itia ringi rirathitangi naryo kinyario ria ciokuji bwa kulikithia rwaria rwa mumbire kana njenda rwi kuata mwanki mbungene ya Senate. Gavana nonanirie kwithetera naruo na kinya aratura methori mbere ya Senate. Ikarikana wa bangi barabona thina yeyi cia kwingatwo etene nura wari gavana wa Nairobi Mike Sonko na Ferdinand Waititu wa Kiambu na munini wa gavana wa Kisii Robert Monda. Martin Wambora ni ngatiro etene maita yana indi arashindo kulukira yamba kotini kinya nyuma ya Senate omwingata. Find that the difference in procedure and grounds for the removal of the president, the governor or member of the county assembly does not vitiate the constitutional process and threshold that must be fulfilled for each of the distinctive offices. Very delighted, and I can assure you I'm already receiving a lot of calls from Membo, from my people who are very, very delighted. They're already celebrating the fact that the rule of law has prevailed. Na kiribara ponokirwe nyuma ya wikwa ikarangone ni gavana ni Waiguru wa Kirinyaga ura wonokirwe ni Senate na kinya munini wa gavana wa Siaya. Kiuria ni ri gavana Kawira Mwangaza aikura ikarangone kira kimurumirite ria thatu. Marion Karugi wa Kinyua, Gichunki gia siasa. Agena kwenye ate akariba kaunti ya Meru ni wethirite bakirita maoni ya mwanya ukumania na rwariro kwebelia gavana Kawira Mwangaza gitini akariba mwiba meneti otongeria botho kuba gavana Kawira kaitene kana kuiba kuata mbaru wenende kwithira kyana kwa nkurukini borete Senate tamucho kinende ende betikiri uge bwa Meru bakyongela bamucho kinende batumira janzi kenda kayuko kethira kaikinya arakabatire bakyora nende bange barabakudha bayimwata mbari bogete MCA zikanya ko bauta notino nende Kawira akethira gita batuja kariba Meru tugucokeria MCA betu nkatho nontu bamantu jara bakonsindite thina tunaoja Meru tukuromana tu Senate Kenya ethingatire mantu jara kitibona ndi ikawatone motion kairi tugatumira njenda kandi ya wekuru nontu mtu atha turita ngwiti imwe wekuru kantu murume kare mingugi toromba ko thaiji county kende Meru county karabwega mamane kinya tutiri jange na tutetariri ngugi iria ritete na iria atitete kinya actions tia gavana Chiegoro ni ngani kumwania nontu president wa Kenya thaiji kati ometio rabere anona Gen Z kana youths batiga gwita barabarene bathikanira bere anwa imbio yongo bakwenda inde wegoro aronere ari aritwa baumire njerene antwetho wakwaraniria na bobo manjerene ni abanenkere mbeta kenda baumira njerene kuthithia what the president is working so hard to stop so nteto kuthugania tongeria bwa wa ithoma manywe kari abati kuanwa even on the grounds of actions tiawe Chiegoro otherwise tukambia utarajara atirithite tuterikia no atukae wantuko yonde. But I am in full support of actions to MCA. We've had enough. Twererwe MTF banenkera 532 million uteterakta torona ntorene tietu. Tureona akia tumaira mbeta magambene na gwaka nyomba cia ngoroba. We've had enough. Oni nenda kwa appeal kire nyomba ya Senate. This is the third motion tubureterete. Defense attorneys bakawira imbije bakeja video na bakarira mono. Ende baterera nkuruki ora Meru tererete uningwirite sana kulingana na ora MCA batebo motion ya ithatu ya kweberia gavana Kawira gitine onde muntu uthomete economics ndene ya kithomo ku ninkwere wariria county tegweta bwega na mono kulingana na ora mbeca cia county gutumirwa bwe no ture nyingi tumiri magambene na twerene umaja Meru tukawige tukugamba batu na kure antu bara bagambite basi na nontu bagwita antu obisi na batebati na kuthia manzoamengi atagirite kiri Meru na ndio ni ndengwirite sana mono nontu ba MCAs ne gwikira motion ithatu ya gwita gavana Kawira gitine na uninkuwa kinya kulingana na ura go spread poverty no tutuomba gwita mbeca cia Meru nenkana ya national government rutererwa kwinja njira iba gwita MTF unenkanira no na turi na contractors Meru na mbeca ibati ko rivo Meru nikenda tumba gwita na mbere mama napaka intobia mapema
nonto tukuona akoremo kumanage county. Nonto for instance, kuna project iliyo na antetinda kuitha, I'll be frank, project ya Kigana dispensary, you can imagine room inya chi allocated 1 million shillings to renovate what is that really? That's naneke into Kirio is a fact. That is one of the very many proofs that county in a gross mismanagement, and we need a new breed of leaders. Nya seneti no tujwa kinya seneti no tumantoja jonde chena uma twaromba senators pategere na dithoria kiao nkuruki nontu batugirwe mero kiao nontu mantoja jonde turetete imantoja kunanga watho pategere sheria cionde iritumika kenda mtu una watho accountable. Na itukuromba rais wetu William Ruto nontu raundi manto antubamero ibanogi utongeria babweku ito muromba kinyawe nontu gakuthambia nthiguru iji tukonora arambirie kuthambia kuma iguru agatigirwo counties cietu iria cina thina jayetu muno muno Emeru akorirwe nontu tukurira muno nontu iji nandi no impeachment ya ithatu tontu bu the president kinyawe igwa kiriro kia Meru. Mama arana county janjewe akurani kuandikana kiholela kureana mbeca cia thirikari cash na gutumira ofisi buthuku atukuromba senators betu motion juju akinya kiri babwe butegere bumenye mu Meru na inyi nontu itu twijara kiratu gituinyite abona tugechokaga kibabwe. This is the third time tujita kiri babwe kuromba msaada wenu twaromba bututhikire na itujeta kuona thina Meru ni Kawira Mwangaza jawe governor wetu na Meru itiumba kuendelea twina governor uju tafadhali twaromba butweberie nawe na president metho ja Meru je kiri this time round igwo tutegete na tukwenda gukwira batwe twaromba batwe twakuringire kura na itukuona nontu gokuthambia nyomba twaromba tuthambiri nya Meru ikenda inyarire ugacoka kiria Meru wona bagutwira ingwitikia chwakuruka aja na jogeta senate so nkromba senators beto jo akinyana ara bakajo bwidi bajo korukie tento wategera gintu kimwe governor wetu sa supplementary budget ya mwaka jojo atamikia aramikirie tigeria untuku 10 mwaka jo thirikari juingwa so kwa hiyo wewe no gocia na njara ikirima ntoja ko mufeva kembe ya chocho mukojo wawe atira bata na Meru itana mbere iwe kiukia we na njewe na ntubao nonto thai motion wetete senate na yuko tu mwokoro rere ngi batora ku mwokoro kumenwa thai yuko tu mwokoro turenda Kawira arira sendika yakarira awra kathithia sendika yakathithia awatila murea sendika inwango atila rutere batu a Meru nitono ina tutena kanyagangi kawetera murungu natethie motion yuyu ende senate thai na senate itutethie Kawira ane tucoke ringi kithira ni guthurana tuthurane upya kana deputy governor ayukie kanya kau kenda Meru yumba itana mbere mikira tukwa mama na ane eta na eta kuipizwa na nyana senate eta kurira methori na ala methori ya Simba na kire methori ya Simba ethira akimenya au nyumene na onganite na mbere cia cha county akarithira akimenya atiuma na tuokua oni nkomea utenombetete thai turenda kwanguka na iyo Kawira sai tunanguka naye ie na ube na motion yu batia Kawira round ya ithatu na ane na remeto county atumire tembia za county boboe ntubaba kwenda kwane atho tika bathugi wo bathugirite. Right, kiama ya mwakili Meru ne baugite bagaikero mbakire mbunge Meru kwebiria nende minister woritingwe bamunge watho na kinyotungiriano ya Dickson Munene nibakuda nende bakiringana thekia ubichie kene moya wakili ere kwithira kwetana nene kwithira mwankira nende ere tonkurukia milioni 70 nibongeleto bichingite mwakili chethirite nende kironga Maira county ya Meru na ni kumirandura nkurukia milioni ya nakaitene kauni bona ni tikuria kwa na ngabana Kawira kwithira lota nende atone kuma ntere cha Nairobi na Meru kwena mwakili kuruki ya maana ile baringirita nguyu batwe kureta malilio jetu twe mawakili barabaita nguge within Meru County
wakili Bamiru arabeyete amwe na kuregana chicho noro achali ari wakili wa thirikari kana attorney general wa kaunti ya Meru bakiwa kire kiuthurano kio kia Meru Bar Association MBA baina mawakili kathumba baraba kubwira itine kiu kwe appointment ethithetwe gukurukira office ya governor na twaraithiria tukona county secretary na kwejene baruga dated 15th July bakenda gwa appoint mtu gwetwa Cosmas Mwinde bakiuga abatere kwethwa county attorney wa Meru na batu twe mwakili ote member wetu nuntu batu twe Meru Bar Association twe mwakili ba kabila mwanya Kikuyu, Meru, Luo, Baluya, Kisis, Ugandans, tuna different communities ira chituma batu twe mwakili ba Meru tugatweka Meru Bar Association twe cosmopolitan kana twe antu ba kabila mwanya bariwa batikumenya etumi gavana Kawira Mwangaza ethirite akiuna miera na irima na wita kuyana atone kuma county ya Nairobi enera twe niyo Meru county ikwithira gavana wetu aretithia thirikari ya Meru county ya muikirio wawe atienda kumenya kethira Meru county iri ana bathomu na baumbikia kurita ngwe county ne yetu ni kenda bara ya matunda ya devolution na reto kwaria mantu ya baraba Meru county tutirauga iba mwirega yuriko kana yuriko ibara bonde ba Meru county ni bakongela na kuatimu ankanga banethire chala Meru atiatiko no ayukie urakenda ikuringana ruriyo raumite bakiwa na indi baina mwakili kumandure yo kathumba ndigurune na kinyome ya Kenya na tujite kwira governor a reject appointment eu kana gutewa iantu bo bagwita office-ine department eu legal baraba kumuretera marieto jantu baraba ti registered inya ke society yetu Meru Bar turuga tukauga governor ena kanya ga kuthura muntu we qualified katikati getu ti lazima ethirwe Mumeru inya muiku katikati getu inya mujaluo katikati getu inya mukisi kana mubaluya katikati getu ende atukuga atiri appointment eu nije Meru Bar Association batu atukuriara muno ria mantu yaritiro Nairobi ya mbesha yareto na counties county etu kwetweka mawakili baraba Nairobi no ngwecio chokwa mwakili ba ni bakwitha bagita na mbere na kutheta bakiwa minister wa watho ndeni ya county ya Meru Dickson Munene nwenkethirite yake ya wangwechi ondeire kwenda wakili no chinankanira kire kambuni yekie ira kinyawe ne ndethirite itiera ne kuri were mbere akweja gwita ngugi county ari na farm gwetwa OMK Okubasu Munene and Kazungu Advocates mwega tigate irieto ria Dickson Munene akweja ke mawakili ja jonde je Meru na je Kenya ngugi chionde cha county aeja farm wewe OMK tukoria governor gindu gita conflict of interest na muchara ja CC na naja na ochia ngugi kuma Munene areja mbechi ile cheligo ile county yonde almost 70 million noe wirite OMK abonge akure Kenya menlomete nyungu Mumeru araria arauga bobo ende bote mutuarwe kwena wakili mwenzetu eto wabona Munene twendete na tutite Gavana Kawira aramuthura are CECM Antoari tangwe na anerwa imoshara yura kuona nara narugorete ofisi yawe nara ngwe chionde chia county iweta kuritwa ni ofisi ya Munene giteni ndi bakethira bagita mbere ya mbunge ya county ya Meru na kwendekithia Dickson Munene ethira ikulumura wa itine kiu in fact the fraternity to discuss it and to a petition assembly Munene are impeached. In fact this is a criminal offense na tutenderea entertain kuona rukoro khairi Munene te murungu tumwakanya muno mbuga tukuona mawakili jakirio ona jaga tugukira ari Munene ukinyamuthia nandi iyo ibatu na ugwe
Armunende bakurukira kaitaga komo nyuma ya TSC kuambe chaira ba mukaira ni gitanende kere budgeta yampongeria bagete gukedra kwena guchererwa gukinyanirya witkanirya ba 2021-2025 TSC niwete kinyage chunche kirabara ya kyogima bomwere kidira kita mona bo committee ya kidhomo mbungene nene nirethiritininde kire niberite batigere arimo babero bakwedira bakyandika wa Antony Kathenya na Ronoru. Ntuko kathomba nyume ya Rais William Ruto kwanera kugitoka utumiri bwa kigina kia bilioni 177 kiri thirikari nyume ya gutejenwa kwa muswada wa kigina nkiamya kwandika na kuraithira utungata bwa arimu tayo TSC itongeretwe ni CEO Nancy Macharia na ile kwaragia mbere ya kamiti ya kithomo ya bunge nene liwiruga kigina kiri nkiameno ni kinyitwe na bilioni 10 kiri supplementary budget ile kinyitwe mbele ya kamiti ino. Onto bobu kulingana na TSC bukeligagira kwangaratania kwingo kwa CBA ya mwaka wa 2021 na 2025 ile yandikanirito katika TSC na byama byarimo. And the overall recurrent budget of the commission has been reduced by 10,281,147,858 Kenya shillings, which means it will delay in implementing the second phase of the 21-25 CBA between the commission and teacher unions. Nkiamene ya TSC ikiuga kigina kia ugitiri bogi mabwa mwere bwa arimu takio medical cover nikinyitwe na gisunsi kia 50. You will note that the teachers medical contract is a 3-year framework now in the second year, and we are expected to begin the last phase on 1st of December 2024 at a cost of 20.668 billion Kenya shillings. Therefore, the current allocation is inadequate to enable the commission to meet its financial commitment for year 3 of the contract, and therefore will affect medical care to be given to the teachers. Aidha tagale lele la konyia kigina kila kibatele kudikili utungata bogi mabwa mwele bwa arimu nikimeneretu ni abunge baka mitieni ya kithomo balaba kwenda kigina kikionde kwithura gigisokwa amuno hogu abunge babaliwa kurega kuingia CBA ya arimu yaomba kuleta thina na ikaleta arimu barabarani kile maandamano. None of these areas should be reduced as in my view, because of the implication it has on the overall situation in the country. It is a very critical item in the budget, and we don't want to see teachers again going to the streets and when at this critical time because of retained benefits. Because Treasury did not say that you reduce that CBA. It is the TSC that has decided. Treasury might have said that reduce the fiscal space by 10 billion. Then within yourselves, you organize your budgets. Isn't it very important that this CBA be considered and maybe you cut your budgets on other avenues? You know very well that there is a signed contract on medical scheme. You know very well that we have a CBA with the teachers, which will actually result into strikes and even can result into penalties. Why do you go straight and do a reduction in an area you have committed yourself as a government? TSC kiongera kugwandikani bwa arimu ngiri kibao na wandikani bwa interns bwa arimu ngiri 46 bokethiro bokingwa mweri wa Oktoba na Januari kithingatanio. Recruitment of 20,000 teachers and conversion of 46 intern teachers to permanent and pensionable is proposed for the months of October and January 2025 respectively. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiro.
Kimantege biashara ni ati jamii yetu sako ni ruguriti rwangirongia county ne ya Isiolo anto ne poriti ni inde kwithira bakirora account inde ni asako ikenda bamba kwithira bakiona waguni nkuruki jamii sako idriti ni inde gita tere Isiolo kenda kumba kinyo kinyela customers babangi nkuruki yui murumo yosako yaweka muthitho njamii sako bakiamukira kana ke Luburu kange county ni ya Isiolo nyume utungata bwa miaka yo 30 nteringe mwanya county ni oyingi Stanley Mungathia ruri mukariti wa sako yaweka muthitho ya jamii sako na murungamia yo penina kinyi baria bakuyirita bururu ya bwa sako yenjeru ya jamii sako county ni ya Isiolo. Today we are here. We have one job. It is our joy and pride to celebrate a remarkable milestone. The 30th year anniversary of our SACCO. It is the birth of this branch. Inonto ke celebrate no mwanko chere kana. Nanende kana ka in the 30th year we are able to give birth to a Isiolo branch. This is the newest and we will take care of it. It's a momentous occasion that allows us to reflect on our journey, our compliments, and the vision, and as guided as through the decade of excellency. This new branch exemplifies our dedication to bridge the gap and ensuring that our financial services are readily available to all. Ladies and gentlemen, currently we have 8 branches spread across the 3 counties. We have 6 branches in Meru County. We have a branch in Mombasa County, and now the newest branch, the 8th one, is here in Isiolo. It is our goal to gain significant presence in all counties across the country to adequately bring quality services to your doorsteps and provide customized solutions to your financial needs. Atongore basako ya jamii bakiuria membo muyeka no miwata mbaru bwani buru ibaikite urana bakumenyera biashara cionthe buru kirisako ya jamii bambiria county ne ya Isiolo. Jamii SACCO looks forward to being an integral part of Isiolo community, fostering financial empowerment and contributing to overall prosperity of the region. With the cut-edge services, personalized attention, we have hand you aloud about Sharia compliant products. That one will be rolled by next week or next month, God willing. Please, if you have a problem and you need good money, come to us. We can give you up to, and not limited to, 15 million Kenyan shilling. So you don't have to think about the amount because we are capable of trying to help you to achieve your dreams. We understand the importance of stable business and reliable source of funding. We exist to help boost your business in terms of credit facilities, which we have successfully done over the years of our existence, having helped many to expand and stabilize their businesses. Ladies and gentlemen, SACCOs remain to be highly reliable vehicle of organizing small-scale traders and producers to promote their enterprises and access markets while enjoying the economies of scale. As an integral part of the financial services sector, the SACCO industry is expected to continue playing a critical role in mobilizing savings and providing credit to the middle and low income segments, both for household and enterprise development. Tunasema ya kwamba jamii yetu SACCO tuko malapa ndiye tuweze kugusa kila mwananchi, haijalishi wewe ni wa kiwango kigani, hata mwenye ako chini kabisa. Ni karikari kuyirini atongoria mwanya baroba biashara cianthi buru etithia bunda ikundi bie kuro county ni oyi aritingwe bathirikari nene wamona thirikari ya county ya Isiolo ari Lawrence Mongera uria minister wa biashara na wendia county ni oyi ya Isiolo bare buru atongoria babakathithia tale riri yukitwe ni atongoria Benjamin SACCO kureta county ni SACCO ye buru. Na mimi nimesema hii cooperative itakuwa mzuri. Nitaletea nyinyi watu mingi ya soko.
alafu tushikane pamoja tufanye kazi Isiolo. Jamii yetu SACCO has done for me a lot of things, from my home, from my business, other assets, and Isiolo people, you have a wonderful gem that has come to your residence. One of the things that I want you to understand is that jamii yetu SACCO coming to invest in Isiolo, they have chosen the right place. Because I was asking myself, why invest in Isiolo? I saw one of the things is Isiolo is the connector. It's connecting the other, the northern, that's the northern and the southern, being like the comfort zone, whereby it's not cold and also it's not very hot. County government of Isiolo is committed to create an enabling environment for business to prosper, including Jamii SACCO. His Excellency the Governor of Isiolo County, Honorable Abdi Hassan Guyo, desires and works tirelessly to see micro, small and medium enterprise grow and create employment for the many unemployed county youth. And also we take this opportunity to request the SACCO to consider some of our locals in the employment and also in the development of this SACCO. Nyuma ya keki ya bata na kuwata membo ni burukiri SACCO ya jamii kaunti ya Isiolo. Minister wa biashara na wende kaunti ya Isiolo ringi Antonia Ngavano Isiolo Abdi Hassan Guyo na atongoria bangi ba SACCO ya jamii bakinyete kirore burururia na waambire buboru ba SACCO ya jamii kaunti ya Isiolo. And declare the jamii yetu SACCO Isiolo branch officially launched. Makofi. Weru TV kuma kaunti ya Isiolo mbita wa Kelvin Kimathi. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Right, na nikumira unetu kutatuigera katanta kindiro chetu ni bwana onto kinyakie barabonde bomba kombidi anditoi ende karikana nende na kalono kaku karikana na kalawa to echukuru edra nende to ikirasi ne mwarimu edra kiwa akienda bweta kuria lunch na mwanka muntu ombe kwedra ichoka kia kiuria no kimwe amberia churibe madhabu kalawa ta ombo to lantongu no kaikiri ona no kana ponde mwana uchoke kiuria atura kiuria kiroro urwa watura kalawa aringa muthumbo mbu tukwa na nyuma kirasine mori moria no wa ambu kalawa mwira yes teacher amwira we amwira gonda ambu kalawa atura nyuma ni yo todona kia tono ubona chokeria kiuria onto mori na urite kiuria Purity Richard, no mwana tuwa madhidhia, uroberu ena ngeto Phineas. Imana, ideo ino tukuga